Reka twongere tuguhe ikaze ku makuru arimo kuvugwa mu makuru y'imikino agezweho. Ni byinshi bikomeje kugaragara by'umwihariko mu ikipe y'Imana Rayonsports yambara ubururu n'umweru. Ni byinshi turi buze kuganiraho muri aka kanya bikomeje kuvugwa, aho iyi ekipe ubuyobozi bwagize press conference. Iyi ni inama rukokoma ndetse n'ikiganiro kirambuye ubuyobozi muri rusange bwagiranye n'abafana b'iyi ekipe. Ni igihe kinini cyari kimaze kitaba, aho ikipe Rayonsports nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Gasogi United hari imyanzuro ikomeye cyane abayobozi bafashe muri rusange, akaba ari nazo baje gusangiza abafana b'iyi ekipe bakunda ikipe yabo cyane cyane. Rayonsports yambara ubururu n'umweru nk'ikipe ya mbere ifite abafana benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Birumvikana neza ko yagakwiye kuba igira uburyo bwihariye butandukanye n'andi makipe bakoresha bavugana n'abafana b'iyo kipe. Ikipe Rayonsports niyo bwihariyeho, dore ko ariyo kipe n'ubundi ifite channel yitwa Rayonsports TV ifite subscribers nyinshi. Ako ni akantu nk'umuriyo ugomba kuba wahabisha nk'umufana wa APR FC, bakamenya ko Rayonsports ari ekipe n'ubundi yahawe umugisha n'umwami guturuka i Nyanza mu majyepfo. Bityo rero dufite ingingo ziremereye cyane nshaka kugira ngo tuganireho muri aka kanya. Akaba impamvu ubwira ngo icara hamwe tuganire kuri iyi page ikomeye cyane. Nimba ari ubwa mbere wasura iyi channel yacu, nuko wareba gato munsi yo video hari ijambo subscribe, mu jambo ritsindagiye bamwe na bamwe riza ari umutuku, ariko akenshi rikuza ritsindagiye kubera setting bagiye bazihindura ndetse na update kuri app zagiye zihinduka gahoro gahoro, bikaba biriyo mpamvu biza bitandukanye. Ku rundi ruhande ubwira ngo cyondaho muri aka kanya, reka tuganire twanzike ingingo imwe ku yindi. Ese byifashe bite? Umuyobozi w'ikipe Rayonsports mu gihe yatangiraga ikiganiro yamanje guca ku ruhande, aho avuga ko asigaje amezi make manda ye ikarangira, ariko we avuga ko nta kintu yicuza muri rusange mu ikipe Rayonsports, ko yagerageje gukora ibishoboka byose. Mu gihe abariyo rwose mwabonye ko nta kintu yabagejejeho, mukamubwira ko atagikenewe mu yindi manda ikurikiyeho mu gihe yaba yiyamamaje cyangwa bamwe bamwamamaje, ntabwo ari ngombwa kuba ngo mwabimuhatira iki n'iki cyangwa ngo we yabigiraho ikibazo, ahubwo we avuga ko yakoze ibishoboka byose. Bibaye byiza rero bw'imanda ikurikiyeho kuba byiza kurushaho nuko atakomeza kubyimba Rayonsports. Hari impamvu yagiye igaragara, ndetse namwe nk'abariyo murayizi. Mu ikipe Rayonsports urumva ko akimara kugera ku buyobozi imijugujugu barayimuteye pe. Abanyamakuru bari bashyigikiye abandi bayobozi bahoze mu ikipe Rayonsports bamuteye imijugujugu. Abafana nuko bamubwira ko nta mafaranga afite, nta kintu afite cyo gushora mu ikipe Rayonsports. Ibyo byose arabyihanganira. Ikipe Rayonsports irigezaho kumanuka yabuze gato, baragenda bamugira ku ishyamba rikomeye cyane. Mu ikipe Rayonsports birakomera. Ni ikipe Rayonsports yari irimo imyenda myinshi cyane, kugeza ubu hari izo banakishyura. We yabigizemo uruhare kugira ngo ibyo bibazo byose bigende bigabanyuka. Ndi ku giti cyanjye numva Uwayezu Jean Fidel yakomeza kubyimba Rayonsports, dore ko ibikorwa byinshi yatugejeho ni byinshi. Umuntu uduhaye ibikombe 3, Super Cup, icy'amahoro, RNIT Saving Cup,
akubaka ikipe y'abagore ikaba iri guhatana iri gutsinda ibitego 20-0, umuntu wamunganya iki? Ikipe Rayonsports yari igeze aho kugera mu cyiciro cya kabiri, akaba arimo kwigarura, ikaba nibura kugeza ubu ibarirwa mu myanya 10 ya mbere. Urumva ko ikipe Rayonsports yagakwiye kuba yongerwa guhabwa amahirwe. Ikindi baje kugarukaho ni uko humvikanye amakuru atandukanye mu kipe Rayonsports, haba muri transfer, haba mu bindi bitandukanye. Ku rundi ruhande cyane cyane muri transfer, yongeye agaruka ku bakinnyi mutabonye mu kipe Rayonsports nka Kirongozi Niyonzima Olivier Sefu. Avuga ko ikibazo gihari ari uko amikoro adahari, ariko nk'abareyo mu mukanza akanyenyeri mu kwihuriza hamwe byakunda ko yahita abazana mu kipe Rayonsports, ikipe Rayonsports ikongera igahatanira igikombe cya shampiyona noneho byizewe neza. Gusa indi nkuru yari gusangiza abakunzi b'iyi ekipe ni uko bamwe mu bakinnyi bari basa nkaho bivumbuye mu kipe Rayonsports bagarutse. Joachim Ojera tayari yaje, Charles Bare tayari yaje, ndetse n'umunyezamu wayo Simon Tamare, bose bageze mu kipe Rayonsports baratangira gukora imyitozo. Akonitiki amashi menshi cyane kuri abo bakinnyi bari bateye ubwoba n'inkeke abayobozi b'ikipe Rayonsports ko batazagaruka, ndetse byavugwaga ko barimo kwishakira andi makipe aba yabagarutseho muri rusange. Ikindi yaje kugarukaho ni ikintu gikomeye cyane mu kipe Rayonsports kiriho ikibazo cy'amikoro, anakigarukaho cyane akivugaho ko bigoranye cyane muri ibi bihe. Abareyo mugomba guhaguruka mugafasha ikipe yanyu kugira ngo ikomeze ihatane, dore ko ubu urugamba niho rukomeye cyane, dore ko n'ubundi bisa nkaho bigoranye. Ni mu gihe hari n'undi mwanzuro ikipe Rayonsports yafashe wo kwirukana Mohamed Wade, abareyo bahita bakoma amashyi tayari totali. Ayo ni amakuru y'ingenzi bagakwiye kumenya. Nk'umureyo muhaguruke muze ku kibuga dufane, tuzane n'udukoryo tw'imifanire, tugure imyotsi y'ubururu, tuyicumbetse hejuru, igikombe cya shampiyona tucyegukane. Mu binsezeranye muri komenti. Asante ni sana wowe wakurikiranye.